Hürmetli qarawçılar, şəxsi arxivlarda Tatar Kongresi tarixi, milli hərəkat mizgilləri, bilgili şəxslər, unutulmaz vaqiğalar tasvirlansa, onlarını birgələşib qararğa bula. Üzügüzdə saxlanğan video yazmalarda, qaybir fotoresimlərdə, unikal həm qabatlanmaz iştəlikli manzaralar görünsə, bu yazmalarını Tatar Kongresi portalına jibərə alasınız. Bu bik qızıqlı həm mühim iş. Ne qızğanış Tuqay Taqtaş, məşhur aktrisimiz Sahib Jamal Volski düşkən kino video kadrlar bir qaydada uçramay. Olaygına da tugul, Qulğalining, Qondalining fotoresimi turunda xiyallanıb da bulmay. Bütün dünya Tatar Kongresining 30 yıllık ötken birinci qurultoylары turunda maxsus düşürülgen telefilmler, televideniye tapşuları көрürge bik tiler idik. Lakin arxivlarda onday kadrlar bik az saqlanğan. Әйдәгез сыңлап bulsa da kino video xatireler tabıp milletinin birinci tapqır zorlab jiyinığı turunda video sahifeler əzirlik. Bu kadrlarda unutulgan şəxslər, tanış yüzlər görsəgiz, onlar həm şul vaqtda bulğan vaqiğalar turunda bizge de yazıp jibərəgiz. Xatırlaysızmı? Bütün Dünya Tatar Kongresining Dünya Video Studiyası yana rubrikini şulay deb atadı. Xatırlaysızmı aksiyası? Birinci video sahifede Tatar dünyası jurnalistlarının 90-cı yıllardağı uçraşuların qarağız. Hatırlaysınmı sen, әлі кешегіне уяндық біз қышқы ұйқыдан. Алғаннар юрганын ашып аттық та біз атладық таныштық ел юлдан. Бик күбәуйдік біз көкірегін қағушы батырлар нәсілі қорқақлар. Күбі біз тоқтады, кімнәрдір сайлады, ақшалы һәм тыныш суқмақлар. Бик күбәуйдік біз көкірегін қағушы батырлар нәсілі қорқақлар. Күбі біз тоқтады, кімдердір сайлады, ақшалы һәм тыныш суқмақлар. Әйтәсі сөзләрні әйтірге ярағаш, дәшмәскә үйрәндік тырышып. Уйланған ниетлер шөп-шарға көмілді, тұрмадық біз желге қарышып. Дәшкәннәр саташты тілсізләрдән көтіп, біз бірге бит деген сөзләрні. Тузанлы қар күнде yol başında қалған, ең дұрыс атылаған ізләрні. Дәшкәннәр саташты тілсізләрдән көтіп, біз бірге бит деген сөзләрні. Uzanlı қар күнде yol başında қалған, ең дұрыс атылаған ізләрні. Kadirli tamaşaçılar, siz Hatırlaysızmı video proyektinde 90-cı, 2000-ci yıllardağı milli hərəkat, matbuat, milli radio vakillərinin uçraşuları, Mordoviyada hem Ulyanovski'de ötken saban toyları tasvirlanğan video yazmalar qaradığız.